Ассалаумағалейкум туғандар. Бүгін 14 июнь 2020 жыл, вторник, Бишкек, Рио Муна базары. Бұл рет мына ушул алдыңғы сыртағы көрүп турган Бартовой спринтерлерди тартабыз. Бүгүнкү күндөрү балар канча болуп жатат? Видеону агына чейин көрүңүздөр. Лайк басыңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Mercedes Vario 512, жылы 2000, объем 2.9, турбина. 200 пробег, басы $13.200, номери 555 92 55 45. Спринтер 1 скаттуу, жылы жазылган эмес, объем 2.9 механикал, $8100, номери 775 10 11 65. Дөңгөлөктүн абалы Спринтер 410, 2 скаттуу, дубл кабина, 126 пробег, жылы 99, объем 3, механика, Германиядан свежий келген, родной краска, варианттар бар экен. Акча кошуп берсеңиздер, үстүнө кошуп алмаштырам дейт. Негизги айтылыш басы $12.000. Номерди жазыңыздар. 509 21 22 90. Спринтер 313, дубл кабина, 2 скаттуу, 1 скаттуу качырастар, жылы 2003, объем 2.2 механикал, $9200, номери Спринтер 311, 1 скаттуу, жылы 2002 2.2 механикал, расход 810, $8900, номери 0553 97 88 77. Спринтер 413, 2 скаттуу, жылы 2003, 2.2 CD, коробка автомат, басы $10.000, номери 555 80 33 59. Эки скаттуу дубл кабина, жылы 2005, 2.2 механикал, Германиядан свежий келген, басы $12.000, номери 709 58 08 08. Спринтер 208, жылы 97, объем 2.3, $7200, номери 705 66 50 16. Спринтер 312, свежий перегон, жылы 97, объем 2.9, TD мотор, коробка механика, самосвал, басы $9300, номери 705 53 02 97.
Volkswagen LT 46 2S катуу 178 пробег, жылы 2000, объем 2.5 механика, $9300, номері 556 59 59 50. Дағы бір 2S катуу ақ түсті свежий перегон Sprinter, жылы 2004 2.2 $9300, номері 705 76 01 01. Sprinter 416 2S катуу, жылы 2000, объем 2.7 механика, $11000, номері 555 30 66 88. Sprinter 313 1S катуу, жылы 2004 2.2 механика, расход 810 $8800, номері 555 71 71 07. Sprinter 312 жылы 96, объем 3, TD мотор, борттың ұзындығы 3.3, блокмост, фотограф сиденье, басы $8000, 2 номері бар, жазбаңыздар. Sprinter Rex 2S катуу, жылы 2007, объем 3, 135 аттың күші бар деп жазып тұр. Самосвал, механика, 6 ступка. $17000. Италиядан келген, 3 номер бар, жазбаңыздар. 708 15 78 77. Самосвал. Sprinter 311 1S катуу, тулуу кабина, жылы 2005, 226 пробег, объем 2.2 механика, $9000, номері 0705 29 07 83. Sprinter 313 1S катуу, жылы 2004, 2.2 механика, блокировка мост, пробег 215, Германиядан свежий келген, басы $9500, номері 772 27 17 18. Sprinter 412 2S катуу, жылы 98, объем 2.9, борттың ұзындығы 3.85, механика 5 ступка, расход 110, свежий перегон, расстановка болған, басы $10500, номері 773 31 19 16. Sprinter 412 2S катуу, 280 пробег, жылы 99, объем 2.9, механика, расход 110, свежий перегнан, расстановка болған, оформление бол элек, борттың ұзындығы 450, басы $10500, номері 707 17 97 38.